ka adane me kasa awerɛhoɔ enisuo enti no me de besi ha so osio your ba manemma ontena ho na Ghana fo be bisa se Kristo ni die enti na wodo ni etu ni Nogokpo Nogokpo ma mo ho mo ye nipa se wo hwɛ ma bosomfo kro mo suro bɔne Jo I found for you that must say more that's why you want that journey home on my channel so ye ye dey say ko concern for the SIeep and ye te ho from man e dem kan ye kwa ko peti said the be news no ebe brɛ na bibia so akoso kama saa na tie aha enti no na hwɛ me amegina eye Joy FM eye multimedia fo anim ho na maba begina me di news bi a mete ye me de medi kan wo hadada I minim so ma ba so mo mayo aha enti no say me de me maba minyate hwe na mehu say yes de ekoso no aha enti no ye de brɛ mo na mbetia na makaya emu say nsɛm misisi ye na ya asafo na yere doctor bi den aha am say asa sorry e ho social media na yeso ye de ye nya tepe ye be me kete so na yakɔ ne de yakɔ bisem say e ba ne say na de na ekoso enti na ya ba ha enti ene hu ya wa ha na ye say nkokonsa enti na ye ba ye frem Tiflos Anan o frem me meri wan mama mfie miensa on my channel so nie Yadamas. Jo I for another for makwaba de be your man channel so channel papa ye de no kredi edi adwuma say ya mama tia se ensam ne ba ye tu ho anamon ni akwa kohwehwem ni adom suko oman bese na ya ba bam ni de no kre no edi abrɛw wo hwa ye call eye dinkan e ka kyerem say ye wo eye multimedia enimu na me this announcement say ya tise eye SO I eye Sofia asi okansi ya okosama nana ya ene ne yere ema ye dinkan e wo multimedia ho muhu eye me ka kyerem ye gina wo presentation no na ye sati follow up ne say tisi anomo fiwa omukọ eye asdome kwabenya asamre man ho e de letter ni bi akwakoma no e summon letter no e bi e de akwakoma no na ye ba ye no so no mo amuhwe kasa o makasa eye togbe na ngasa e wa ha from eye Nogokpo ono so wa ha asamre man ha na said ye be ya kakum yeti ni kokuo no mu no mempese ye be kasi o man channel de ye twanto akofo bi o ba bi da bi asamre man na ngasa wa ha ye pese ye tifi nanum to say ampa asoni saka bibi sei na den on so ebeka afa ho asame man we de edi amiminim no ye ma wakwa baba o man channel so medamase pa ne motiefo no mahwefo na mpacho udin ankasa de sei medin de honorable bright for minta na me assembly man for kwabenya na mpacho emre bi abesin ko social media ye beja eno ekire ye beka eno ho asem basisi ade aba ne say eye through that nsem no ama eye Dr. Sofia asi okansi o say wakwa saman eye nana ya asafo ene ne yere e wo Nogokpo na omo so kire say so om de letter eba ebehu eye asame ma no ye pese ye find out say ampa say bibi say asi na impo unsa ka letter bi efi Nogokpo fo a eye o masama eye nana ya asafo ene ne yere ana yo madam asibebre me say anope on was assembly man de issues bebre ba to so no pa issues na ba no call rounds nti na me call assembly ho akwa adwumadi bi wo ye municipal assembly ho nti mo ho na menya akọ se ko fe beba machi nti memra nim so e be ya me wo menche meba na me ba wo assembly ma adwuma so de issue bi aba e se obetie anything na bi office no yen yi mu say economic issue social issue political issue bi aba e se obetie mu na wo do adwene e ma so muntina mo nti omuntina ho nti emra sister Dr. Frame no me be hia no ye ba so ampa enya mpenfo me no bi kan mo free Nogokpo no se den eba o se o de letter bre me nti letter na so me ma me administrator aje letter no ana waka mu nsam ni na nti ampa o de letter bre me as assembly man na me wo mpentem ho yeda ase nti sisi ano as assembly man ne nkofo step benams mutu e dia fasa nsem we assembly na ba no sister my nyantia say assembly no e court that's what court kra o munye ndi assembly we now we can justice delay justice deny that say you know ba no e ko yaye mu
into office says so the court Nogokpo obi o ne gidie a o gidi me gidie ni ho me Kristo ni me sum Nyankopon am de fa Kristo so e de ko Nyankopon ho nti me sister efe say person fa sa direction na futu be ma no enso obi ntimi nsi ni kwan efe say yawo ne atete okomu for so many years no olu nu kwan fa so person asem no etutwa na as assembly man na me sum saka letter no na me ne mbisa ne say assemba ye no na asafo obi a onye ordinary person obi a media no society no kofo bebre ni me no a ono so wo mpemfo bebre aka no ho a ne fere fo ka ho na wabisa mpemfo no ana to manim mama frɛ no ama wabɛkana sema na efise ya asame ma ye ni asem aseme di ye no man kitenkete bi e ba na ya hwe asobo ba bi asemi so many years ya kudu court no asema court asame no ko nutum so ka bi e wo ho ntinya de ye beka bi wo ho o ma notify ye say asem so am de ko na ya asafo yo bi a personally minimum no so neme mra me contest asame my first time ono na o host me wo Vision 1 and a Light TV a ono me interview a o ma me propriety kakra e wo omo ho nti minimum no ba some years ni de ye nhia ye enkasa ye nti me pen number na ma frɛ no na list no me ne di komo kakra na mo a yetu no se kwan bi wo ho a yebiti dwantoa abe sister no na wo so me ne mi ya no na asɛm no okoye free ho ka be me de se be ya enko sa tibia enimu ko Mr. so Kristo ni pa ya mi anka bin utumu so no angasa dia o ye no enye se na nko be ye but akwese hu se ye de asem to so na ye san gu animu ase a na afi so de o man hu like ohun ne recent office ewo ye na ya yere no e post so ewo social media no so which na ya yere eni Ghana ha nti oye de nya asa post no se wa fa nkofo so mo ntete na eno so bibia tumi si wa hunto no message enye se bia yi o but eno na mani gina so say then the woman no da ho etete no which means e bia na wantu anamo a onya no obama bibia ya no because woni Ghana wo ye de nya na office pictures na se wa ma obi na etete na obi di nachi na ye nim the next step out in across be take ya enu nti naija o yes so yes is ade ende ye de obi be say akokonsa for bate pen okre bibi obi an be di akiri ni akohwe no kure wum nti na ma yeso ye ba waso ya am say we can hire public office nti obi a wo issue bi otumura ha ma yeso so ye boa no kwa fa so a asonje beba na ehia kwa fa so a imputu beba ya mam na ehia nti wa mi sister na ba ya je ne fe so ye behwe yeso ye fe akra betimi aye se be ya ani guase ne atete ekono asonje beba no mu na trust because of here some more kind say mo mu no ho ache na wapena sem se nua ena ono na nam se nua ena ma adwuma o ye ne ntia ono so de eboa no wona adwuma o ye ne nti tefe se betimi akwa chihwe nyeden e ma nyame yakopoti ba mama asonjua ba nti ndamase yeso ye da sepa an sadia mo amote ye no eye domi kwabenya asame man ena ye ne no edi enkomo a wachechirim sampa ne sa kalete bi sa wonso no kasa onne ne gidie ne ho but de bia me kase we ya hunhun saa na obonso de ro sikan edwa nanka ena ntwanto so se wanye bibi ama Ghana fo ye hu a ye court he kwa ebe ye sei saa na mami kase mi cheo ye nya president no te Ghana konwa so na law ni na judges ni na ahye na se enso edu de edin oso wo kwantoa se mo be kai former president awunya ne baby ko JJ yes edu de edin ose oni kufu issue ose ye nkwantoa enso no ye president ade na wanga se ode mra no dabi ade no se wona ye wanka abeka se jama nka saa na ewiase ete nti no de dana koma so no onye na honto no even ye to aba nanse awie emete se mahama kra ka se na nakufu ado de aduru na edi wini ye nti ano de bebi obi a dwan pen ode ne kakabo yeso so ye bedi asem na chi na de besi bia no ya mamon so mani ehu na maso so atibi on my channel so the plus ana no frame Mary one mama mfie mi ensa na de aka eye wonfie ho na ye ne doctor so ebedi nkomo na ya fa efie ho yo I friend of said ya munim no on my channel so and still yeah ye ne world eba eye wo doorstep pepe nsim bi apese wo tibia no
efie ye ho apart from ye baby abeti bia e fake doctor Asi Sofia Okansi watena si na mpese mbisa no nsem ba ko mienu bi na de ono so wo a o pese o de tudwa no on fanto doc me mo akwa baba on my channels me jo so menu abema na mpacho apomu nyame adomboko doc ye di echiri kakra ye de nkokonsafo ye hwehwehwehwe ansem no bibia ya ba be pie na ye dome kwabenya summary man office na ye way wa witness waje atum se wo de letter bi Simons bi abro ma chese wa Simon na ya ene ne hokafo wo no popo na doc ye pese yete bibi kakra fi nsem we den abeka fa ho Medasi menu abema I think say this is the first time I make a sa issue we ho issue ne ba nipa bebre super made matemo egumanimu ase but the lady in question nanga say nim say ne okafa me ho nyina ye ntro because me na na ya on twempna da on so me support ne da tafra che won so me to na me no foda ayen reverend na ya osafa Ghana fo nim na sem na meka no me ni sa agudie no but eye nyame mo do ene nua do kwan so na me ne no ye den etena ase a ye kan ye hu boom na eniama me ye nyina na enye ono mpo me make family ni benefit from the me wo efri se bi ni mami be free mo ni papa ni ade na eno no personally no me de eno beto ho kakra na lady na o accuse me na ye nana ya osafo na ire no me ni nana ya osafo ntwempana na me ne na ba be wo ba ni edi so onkai hunu se ni mo ho ntimi wetete wontoma na ni odi aya me amaye hunhun for so many years nyina no this time round me fan che no onkai no hu se nani na ni kunu ye dwuma of vision one na wode ye adverse say my wife cannot drive without her lens no onkai hunu se eso me fun tantan ya mete ya wogu mani mu ase ene ne platform no me na me man e draw yi ne lens eto ho ai ne otimi read the bible otimi drive it otimi hu ne oye nyina enti bible na wo fa no pewie nwumra wo read no se ne ono ka fa me hu ne nyina no eye no credit a ene me man di bim but senya sa eni abre bi obema bible so bia no no me wo from Genesis to Revelation enye oni na busua ho adwuma I mean it because my fire omu ache this thing have a way affecting my marriage this has affect once I me make awato for 2 years na me make awato ho because what me brainwash ya makoba se akola me wo no enye ma ware ba eye wo kunu ye na na ya osafo ba Emma meba oye innocent no he has been dragged into this issue so it has affected my son my business my marital home and then the entire family and this time round no Janet Adwasafo you are not going scot free me fancha wo ne me fancha wo chena whoever is behind this awo we giagina mo social media odi gu mani mu ase eye me kasantwi no obeba be yia no se physical court wo so ma spiritual court Nogokpo de obeba se ye frɛ wo begina ho na ye di asɛm na wo di bima ye begya wo se wo di fo a punishment bia nananom nsamanfo ensuo abosom ne nua atwa ye ho hia de be ma no aduane a ye di kura no ebe punish wo Janet enti me de menene tenten bia aka from 2016 what time many edi matemegu mani mu ase from 2016 up to 2022 why na benya akoma ayesa ade no 6 years meanwhile me my ye dwuma de me fifra han dan ama wo ne wo ma me nimpon abetenem wo ware ase over 50,000 am call renter sa estate no wo de me si social media say me ma han dan ama okuru mama ya pam we free mu na ya me ya bebre say Janet ne mama ene akola ne yesei ena boni akola ni di no wa ye din no wo hwe be na me din kan say ni mu antimi wetete wontoma ente so no mama no ya we say ya mpam ne ba na mfiri fie ansesa ne nyama ntu engu abonten na wantimi afasa evidence na meto social media na still ogu manim ase na wantimi nyanyansa semu bi nkan kire ne ba ne se nia wo kɔ no wo kɔ tu fade a ene na me so me fie busua mu me so ma sorry me so mabusua sorry medjuma sorry madofo asori enti baabi ono Janet owo no opew onpew ensem wi wo be yi ano pepepepepepe ama central na me ameti hamidio ebeba be dedi
so ono na oka no kro ebeba bededi na enye mi a nani na nka ohye lensa na efra wokita phone kra tiro the phone na ben nani ase anse na we hu no onka hu no say herba na me ya okasa tie ne herba na me sofia me di ye nani hu adwuma otimi yi ni lens to ho bible ye ne dance fo so say me bua ompie mra no meka no mensma na omebodua na wonfa bible no fa mebodua samjet na me bie ma wo mo no okọ no owie school ni mu sika nyina na odi twa plane ticket eye ne ma passport eno ode koye enti anya bia no wonya me so mfaso there was a time nana ya oba me nim sister we bie school na ma me de ba me pay equipment ticket bi enti ma me 20,000 bosia Janet enim na me 20,000 e ma nana ya because nana ya na be bisa me 20,000 na is like 200 million yes. Old currency 2017 ena me di 20,000 man na ya osafo ena na ya odani scan de ma adwa Janet safo ena Janet de share ne bag mu ena kan say we dia me be sister bosin no kine bi na meni ho a oba fanisi kama no enti eniama ma ye de bebre one ne maba ho a me chen kola na de eya me ya say I've done a lot and then this lady is trying to portray me say me evil in society but I'm never evil abua ne de ni breneka waba ama me mache ne made da waba ama mama onu akasa sikada e de ato ne ho ama onu kra fra ni kunu wa broche se wo sister na oyo na wo ba tontoma kra ne enkoda na se na ya ofi abroche body ntoma mienu na be da amase wo SO Herbal Center na wo de wo maba me ho na me ye mo adoye na wo fa fon frɛ wo kunu se wo sister na me kɔ no ho ya madoye enti dia na be ba se me ni wo kunu ntwempna na wo betwe mi asonye so gu manimu ase atanish me image says here 30 million Ghana cedis eda ne court rate no so enti no omra no meyi ne ho ano obeyi ne ho ano of physical court being the Accra High Court asa beyi ne ho ano e wo Nogokpo enti nia me waka ne say on hye ne sapomuden wo mo mutu ne fo no wo mu ntu ne fo sa wo ya sofo wo ya sofo mame o wo ya difo wo ya sorry bo wo ya damfo wo ya busuo e na wo hye girl na chi na wo tu ne self to bona kan hu no say bobo ba ebi be ka won to madan no enti on my media fo on my channel fo me ne tenten bia ka makoye o mu bebre me kasa me ka adane me kasa awerɛhoɔ enisuo enti no me de besi ha so oso your ba manemma ontena ho na Ghana for be bisa say Kristo ni Didnt na wodo ni etu ni Nogokpo Nogokpo ma mo ho mo ye nipa se wo hwe ma bosomfo kro mo suro bone obi a wote bosoma no bia suro bone onfa ne nyonko yere onwia ne nua ade onkotwa ntro ento ne nua so na yenya yesi ye Kristofo ye kita Bible la ye read the Bible 24/7 no yen na ye twa ntro edito ye nua so wan hwe ye obefa edra no mawu esu from ho Kristo no from ho gidini oye we nyina no na Bible no ekita no ena no odi dintro ente sa meme na se metu sa na mo na magana fo njeje me magana fo anka se me ye Kristo ni na metumi na esi bosom fie ye nyina no bosom ene nananom nsamafo ta ye nyina individual ye chi ba wo na obechusu len se woni omonko ba asemo ya mama edru ho no the reason when tia me did dru Nogokpo no just last week Janet Adwasafo suma obi ba medwumemu I don't know what moral right she has to invade my privacy or the baba to social media I post it on Facebook and none of me who said there be say media dey we ye law nko a why ne ho so oni Ghana sa na obetimi asomo bia ma na bedi me boni anasese me ne nkrofo ma na ye adwuma kina nko yesi eso akoye sensu na minim ho hwe enti sa dia na me hu wo girl no social media no so a otime suma kwabana ne ma nipa ne de ne na mienu si medwuma mu etwa medwuma mu picture e de ma ono Janet no ema ono de ono ne photograph e beto so di pasty on social media ye friend saying Facebook wall no enu nti ena metu Nogokpo am ekwan no eti nipa otwa saade no onke hunu se eboboba na ebeka ne ntoma dan no eti kakra metimi aka no mba cho mami so asem yo picture na hu ye no eye uhun te old picture ana say new picture e bia na se office na e the same ana say bia eye new apartment na we painting ni sanyoma na obetwa ana say old picture Meda say me new apartment dey me nye moving ko but baby ana me yusu dada no ono ko no na senior ma painting ho sesi ana na nya sa na ma painting ho because me ni kunu ni nyina na one environment ye the same vicinity
ɛna ne kunu no side no ɛwɔ hɔ or about 3-4 offices but men hu ne kunu no a background ɛwɔ social media ɛyɛ me background ɛwɔ social media ɛna me hu ye na ɔno kɔ no na nya saa na ma painti ho enti de enti ameka say ɛyɛ current picture was small bi mani be try and say just last year ɛna me de orange and then light yellow ɛde painti ho na me ye arc bi ɛto ho nom ɛno na wo bi aba be twa ma na ɛyɛ current picture ɔno ne picture ɛde aba be ye den ato so me pocho me hwa say me hu sa particular picture na I can show it to you say ne be ya adofo ne woni a ehwe no ebete nyame ka na se yie enti me hu the reason why enti a obetimi I invade into my privacy to bring where I work anya me ne na ye adwuma wo ho wo so wonte Ghana enti wonya sa picture no wo hefa me pocho wate ase enti ni tentini ni tietie mu ni nyina ne say picture we 3 pictures na wo ho we won't say girl no ne pictures edit so but first one we won't say orange and then light yellow background be wo or no ne picture no echi medwumem and ti dia na beba wuchimu say wo be sumo obi aba medwumem no aba betwa eho na wo de wo picture wo current picture wo brochure no na wo de abeto medwumem background na just say medwuma na wetu ani aso say wo be gu no wo be say no we didi mo pen enti memma wo kwan ma wo nye den wo nsi afoforo kwan enti ne be si ne benya si enti this is the picture me hu ya me bu fu ye nti a me di call Nogokpo no and then my means zoom it then you get the correct any background how me background medwumem no and what do you have to do with me whilst we have a case at court wo dwane court na say opese dia na opese wo ye me nkotopo mu ana menya den enti papa nya hwe a bone nya hwe di prekwan wo hwehwe na enti metwa ye se ne be ya nipa beti ase aniti no metwa eho na nko a baby onu twa ya ode to ne picture no so no metwa eho na nko a me de ho na kirew very good eho nie oh okay eho nie enti pacho we hu sen no enti aha e no mo obi betwa ma no a ono de ne current picture akoto so awako post on Facebook no and we matwa ma me lawyers enti no okosro ba for ma de wo hwehwe e wo me eso me nsem no ne nsa beka na nakoma to ne yem. Okay, all right. Kakum yajin koku anum. Se mo ankasa mo ho ewiase din se ye ya. Na de ya ne se waboa obi pen. Na afi wadane nachi e de ama na all sell. Obi be se picture no ye den call ne ho. Wasoma obi na aba ana se obi wo work anim no work adwuma nim no ne na collaboration na which means anamon bi obi abetu bia na obi wo ho a otie ana ohwe ne wakoka a kire no na de me bo mabrabo na police edi machisa yanso ha ye besen akwa ada yi na ne akoti obi anu asem my channel de yesi ye wodi ya na wodi asem so I friend of said ya munim no my channel so and still yeah ye de well eba ye wo doorstep pepe nsim bi apese woti bia no efie ye ho apart from ye bibia beti bia ye fake ye Dr. Asi Sofia Okansi watena si na pese mbisa no nsem ba ko mienu bi na de ono so wo a o pese o de tudwa no on fanto dog me mo akwa baba on my channel so me jo so menu abema na mpacho apomu nyame adomboko dog ye di echiri kakra ye de nkokonsafo ye hwehwehwehwe ansem no bibia ya ba be pie na ye dome kwabenya summary man office na ye way wa witness waje atum se wo de letter bi Simons bi abro ma chese wa Simon na ya ene ne hokafo wo no popo na doc ye pese yete bibi kakra fi nsem we den abeka fa ho Medasi minu abema I think say this is the first time I make a sa issue we ho issue ne ba nipa bebre super made matemo egumanimu ase but the lady in question nanga say nim say ne okafa me ho nyina ye ntro because me na na ya on twempna da on so me support ne da tafra che won so me to na me no foda eye reverend na ya osafa Ghana fo nim na sem na meka no me ni sa agudie no but eye nyame modo ene nua do kwan so na me ne no ye den etena ase a ye ka ye hu boom
na enyama me ye nyina na enyo no mpo me make family ni benefit from de me wo efri se bi ne mami be free mu ne papa ne ade na eno no personally no me de eno beto ho kakra na lady na o accuse me na ye nana ya osafo na ire no me ne nana ya osafo ntwempana na me ne na ba be wo ba ni edi so nso onkai hunu se ni mo ho ntimi wetete wontoma na ni ode aya me amaye hunhun for so many years nyina no this time round me fa nche no onkai no hu se nani na ni kunu ye dwuma of vision 1 awode ye adverse say my wife cannot drive without her lens no onkai hunu se eso me fun tantan ya mete ya wogu mani mu ase ene ne platform no me na me man e draw yi ne lens eto ho ai ne otimi read the bible otimi drive it otimi hu ne oye nyina enti bible na wo fa no pewie nwumra wo read no se ne ono ka fa me hu ne nyina no eye no credit a ene me man di bim. But senya sa eni abre bi obema bible so bia no no me ewo from Genesis to Revelation enya oni na busua ho adwuma. I mean it because my fire omu ache. This thing have a way affecting my marriage. This has affected once I me make to for 2 years na me make to ho. Because what in your brainwash ya makoba se akola me wo no enya ma ware ba eye wo kunu ye na na ya osafo ba. Emma meba oye innocent no. He has been dragged into this issue. So it has affected my son, my business, my marital home, and then the entire family. And this time round, Janet Adwasafo, you are not going scot-free. Me fancha wo ne, me fancha wo china. Whoever is behind this, awo we jia jina mo social media odi gu mani mu ase. Eye me kasentwi no. Obeba be yia no. Se physical court wo so ma, spiritual court Nogokpo de obeba. Si ye frɛ wo begina ho, na ye di asɛm na wo di bima, ye begya wo. Se wo di fo a punishment bia nananom nsamanfo ensuo abosom ne nua atwa ye ho hia de be ma no. Eduane a ye di kura no, ebe punish wo Janet. Enti me de menene tenten bia aka from 2016 what time many edi mateme gu mani mu ase from 2016 up to 2022. Why na benya akoma ayesa ade no 6 years. Meanwhile me my ye dwuma de me fifra han dan ma wo ne wo ma me nimpon abetenem wo ware ase. Over 50,000 am call renter sa estate no. Wo de me si social media say me ma han dan ma okuru ma ya pam we free mu. Na ya me ya bebre say Janet ne maame ene akola ne yesei ena boni akola ni di no wa ye din no wo hwe. Be na me din kan say ni mu antimi wetete wontoma. Ente so no maame no ya we say ya mpam ne ba na mfri fie. Anso sa ne nyama ntu engu abonten. Na wantimi afasa evidence na me to social media. Na still ogu manima se na wantimi nyanyansa semu bi nkan kire ne ba ne se nia wo kɔ no wo kɔ tu fade a. Ene na me so me fie busua mu. Me so ma sorry, me so mabusua sorry. Medjuma sorry, madofo sorry. Enti baby ono Janet owo no ompew ensem wi wo be yi ano pepepepepepe. Ama centro na me ameti hemidio ebeba bededi. So ono na oka no kro ebeba bededi. Na enya mi a nani na nka ohye lensa na efra wokita phone kra tiro the phone na ben nani ase anse na we hu no onka hu no say herba na me ya okasate en herba na me so fire me di ye nani hu adwuma otimi yi ni lens to ho bible ye ne dance fo so say me bua ompie mra no meka no mensema na omebodua na wonfa bible no fa mebodua some jet na me bie ma wo mo no okọ no owie school ni mu sika nyina na odi twa plane ticket eye ne ma passport eno ode koye enti anya bia no wonya me so mfaso. There was a time nana ya oba me nim sister we bie school na ma me de ba me pay equipment kintikiti bi enti ma me 20,000 bosia. Janet enim na me de 20,000 e ma nana ya because nana ya na be bisa me 20,000 na is like 200 million. Yes. Old currency 2017 ena me de 20,000 e ma nana ya osafo ena nana ya odani scan de ma adwa Janet safo ena Janet de share ne bag mo ena kan say we de me be bob sister bosin no kine bi na meni ho a oba fanisi kama no enti eniama ma ye de bebre one ne maba ho a me chen kola na de eya me ya say I've done a lot and then this lady is trying to portray me say me evil in society but I'm never evil.
aboa ne de ni bre na eka waba ama me mache ne ma de da waba ama mama onu akasa sika da e de ato ne ho ama onu kra fra ni kunu wa broche se wo sister na oyo na wo ba tontoma kra ne enkoda na se na ya ofi abroche body ntoma mienu na be da amase wo SO Herbal Center na wo na wo de wo maba me ho na me ye mo adoye na wo fa fon frɛ wo kunu se wo sister na me kɔ no ho ya madoye enti dia na be ba se me ni wo kunu ntwempna na wo betwe mi asonye so gu manim ase atanish me image se si a 30 million Ghana cedis e da ne court rate no so enti no omra no meyi ne ho ano obeyi ne ho ano of physical court being the Accra High Court asa beyi ne ho ano e wo Nogokpo enti nia me wo kan say on shane sapomuden wo mo mutu ne fo no wo mo ntu ne fo sa wo ya sofuo wo ya sofo mame o wo ya difuo wo ya sorry bo wo ya damfuo wo ya busuo e na wo hye girl na chi na wo tu ne safu to bona kan hu no say bobo ba ebi be ka won to madan no enti on my media fo on my channel fo me ne tenten bia ka makoya omu bebre me kasa me ka adane me kasa awerɛhoɔ enisuo enti no me de besi ha so oso your ba manemma ontena ho na Ghana fo be bisa se Kristo ni Didnt na wodo ni etu ni Nogokpo Nogokpo ma mo ho mo ye nipa se wo hwe ma bosomfo kro mo suro bone obi a wote bosoma no bia suro bone onfa ne nyonko yere onwia ne nua ade onkotwa ntro ento ne nua so na yenya yesi ye Kristofo ye kita Bible la ye read the Bible 24/7 no yen na ye twa ntro edito ye nua so wanhwe ye obefa edra no mawu esu ufro ho Kristo no ufro ho jidini oye we nyina no na Bible no ekita no ena no odidi ntro ente sa meme na se metu sa na mo na magana fo njeje me magana fo anka se me ye Kristo ni na metumi na esi bosom fie ye nyina no bosom ene nananom nsamafo ta ye nyina individual yechi ba wo na obechusu len say woni omonko ba asemo ya mama edru ho no the reason why I made dru Nogokpo no just last week Janet Adwasafo suma obi ba medwumemu I don't know what moral right she has to invade my privacy or the baba to social media I post it on Facebook and none of me who said there be say me the idea we ye law long kwa why ne ho so oni Ghana sa na obetimi asomo bia ma na bedi me boni anasese me ne nkrofo ma na ye adwuma chinanko yesi eso akoye sensu na minim ho hwe enti sa dia na me hu wo girl no social media no so a otime suma kwabana ne ma nipa ne de ne nan mienu si medwuma mu etwa medwuma mu picture e de ma ono Janet no ema ono de ono ne photograph e beto so di pasty on social media ye friend saying Facebook wall no enu nti ena metu Nogokpo am ekwan no eti nipa otwa saade no onke hunu se eboboba na ebeka ne ntoma dan no eti kakra metimi aka no mba cho mami so asem yo picture na hu ye no eye uhun te old picture ana say new picture bia na se office na e the same ana say bia eye new apartment na we painting ni sanyoma na betwa ana say old picture Meda say me new apartment dey me nye moving ko but baby ana me yusu dada no ono ko no na se nya ma painting ho sesi ana na nya sa na ma painting ho because me ni kunu ni nyina na one environment ye the same vicinity ena ni kunu no side no e wo ho or about 3-4 offices but men hu ni kunu no e background e wo social media ye me background e wo social media ena me hu ye na ono ko ne nya saa na ma painting ho enti Didnt ameka say a current picture was small be mani be try and say just last year and I made orange and then light yellow ediko painting ho na me ye arc bi eto ho no and no na wo bi aba be twa ma na ye current picture ono den ono ne picture e di aba be ye den ato so me pocho me hwa say me hu sa particular picture na I can show it to you say ne be ya adofo ne woni a ehwe no e bete nya me kana se yie enti me who the reason why enti a obetimi I invade into my privacy to bring where I work I nya me ne una ye adwuma wo ho wo so won te Ghana enti wonya sa picture no e wo hefa me pocho wate ase enti ni tentini ni tietie mu ni nyina ne say picture we 3 pictures e na wo ho we won't say girl no ne pictures edit so but first one we won't say orange and then light yellow background be wo or no ne picture no echi medwumem enti dia na beba wuti mu say wo be sumo obi aba medwumem no aba betwa eho
na wo de wo picture wo current picture wo wa brochure no na wo de abeto me medwuma mu background na je say medwuma na wetu ani asu say wo begu no wo be say no we didi mo pen enti me ma wo kwan ma wo nye den wo nsi afoforo kwan enti ne besi ne benya asi enti this is the picture me hu ya me bu fu ye nti a me de call Nogokpo no and then my means you me then you get the correct any background where my background medwuma mo no and what do you have to do with me whilst we have a case at court wo dwane court na say opese dia na opese wo ye me nkotopo mu ana menya den enti papa nya hwe a bone nya hwe di prekwa wo hwehwe na enti metwa ye se ne be ya nipa beti ase aniti no metwa eho na nko a baby onu twa ya ode to ne picture no so no metwa eho na nko a me de ho na kirew very good eho nie okay eho nie enti pacho we hu sen no enti aha na omo obi betwa ma no a ono de ne current picture akoto so awako post on the Facebook no and we matwa ma me lawyers enti no okosroba forma de wo hwehwe e wo me eso me nsem no ne nsa beka na nakoma to ne yem. Okay, all right. Kakum yajin koku anum. Se mo ankasa mo ho ewiase din se ye ya. Na de ya ne se waboa obi pen. Na afi wadane nachi e de ama na all sell. Obi be se picture no ye den call ne ho. Wasoma obi na aba ana se obi wo work anim no work adwuma nim no ne na collaboration na which means anamon bi obi abetu bia na obi wo ho a otie ana ohwe ne wakoka a kire no na de me bo mabrabo na police edi machisa yanso ha ye besen akwa ada yi na ne akoti obi anu asem my channel there ye say ye wodi ya na wodi asem. Okay, this is for now. The besi bia no so no ye ba mama so animu ani edi ehu. We love you. Didnt to Floss and producer if you are Empress. Sanso na me cameraman Richie Rich. Yadamase. Nyami. Say on my channel for one baha. I think that for the first time me ma obi a platform so on interview. But I think say this is the rightful time and what say dia me ye bia no open. Obitimi ye Kristo ne no akodi boni we so ase no wa wi abetena nyame fie me no makasa abre me wasofofo mpanyifo a omo ya dancefo wasem we mu a ma fresh omo ne girl ne nkasa sa abre enti me se makọ Nogokpo na me kodi boni bia nya kukue mu ade na me kwa akoye eno nti na matu me nsan frɛ me nua no my channel for say wo mmra na wo mo so no media no mo di so agro bi asam no kwa me so mo kan bi bebre super me pa bebre di matempa aha enti no enya hwe sese bi mprebiasa asam chia na wotene to ba bia da ense ya de enti ye papa assemble man so ye ba so age ye feso pa o meeting bi mpo but wetimi agya meeting na ma wenya adaje e de amayen wenya adaje e de amayen enti no ye ba ye de na ye di papa yo fi Nogokpo nanim ena yaba be drew assemblyman ni office ye na so ye do me kwa binya constituency se ne be ya ye di yie ebetu yie enti na wofa pacho obisa me amane ne kwanso a kakra metimi aka Yeah, that's it. Esempa. It's now oh that be yeah direct okay. I'm say the year mu die obi a won chefa ti assemblyman and I say office of the assembly member no e be hia say yeso yedi contribution towards the year mu edit to jana ye wie na say still year and 2 year then the na enye obi na kuma ntwi na de BCB ano na enye fi ye obi a ntini tetie mo ne say sa issue we any enyan kakra because owo SIeep die ko nyina die eni eche nyina bekosia na ye obi owu bimpo ananye obi na ye
on my because sebi ye na nanu omu sorry a ye yi nipa nim omu tu mane etimi ka obia etimi ka don etimi shi efie asenyina nti no nanka ye pensa nti no once na nanu ma kire kwan se ansa na wo mu betu anamo bi no anase wo ma kire nyansa kire kwan okay ye mo brono no so mpenimfo na say oman na nam sini mpeni amani say assembly member ansana ono so na fam die say still anye ya na fe de BCB ankosi no yesu yasum ani kwanso yesu yebetu anamo na yakan emusam na emunji na so a ebe kire anamonto a esese yeto no yebekan ama anipa nyina ehu ko se ade hye envelope ma bia na hwe ni so ase bebi wo so a so yekan na wo hu side ko de wo so ni nti wuto anamon bia obi won so bia de wonti ase a wonyae no eno ho anamon na wuto nti pacho letter no Enfin. Yeah, so the filter. Enough. Let us say Traditional Service Organization, Arbitration Court of Togbi, Sakaja. Na Osigbi say and I share envelope. I can't letter no. Okay. A letter no enemy. Yeah, the same trying to photo. You will wait to screen. See, date near 1st July 2022. Address near the same. I say to Nana Yaosafo. Letter to Nana Yaosafo of Kwabenya and Madam Jeanette Adjoa Safo. Lives in London. And Assemblyman lady. That's our copy Assemblyman. A summons. You are summoned by one Sophia Asi Okansi, Doctor S.O. from Accra to appear before the Togbi Zakaja Arbitration Court Nogokpo on Saturday 9th July 2022 at 8 a.m. prompt for hearing without fail. Please treat my bearer very well, and upon his return you are to give him an amount of 10 pesos. You have to give him an amount of 10 pesos together with 2 bottles of strong drink to be sent to me as custom demands. A complimentary fee of 50 Ghana cedis is hereby sent Honorable Bright Minta, Assembly Member, Government Electoral Area, for assisting me. Yours faithfully, me now, Lajeshi the 4th. Me now, Lajeshi the 4th. And the letter no, emusam. Cemetery bibi moi. Was say on all the well-wishing amount no cemetery afa 150 Ghana cedis e dia envelope mo dia ba. Then mom assemblyman no make sure say all this sika didn't be 10 pesos ebe ma ni suma for on for 10 pesos and farmer ni suma for amamre kwanso 10 pesos on farmer no amamre kwanso na on share ni yi and as on gin into yi na on jan with 10 pesos with 2 bottles of hard drink na on fa letter no musam na senior emrano anase senior
ɛsɛ yɛyɛ no ɛwɔ mmara kwan so no ɛne sɛ date anya hyɛ date dada assemblyman need to me or this sisa date no kwan bia so nanka senka date enim sana emben san so a the assemblyman which date are you talking about? 9th on the 9th July and the arbitration date ye here na ya Sarfo any Janet Sarfo e wo Nogokpo court without fail now and year 4 we have only 5 clear days away within which period practically impossible to summon a meeting between Nanaya Sarfo, Janet Sarfo and Dr. Eso with witnesses within the premises of assembly for us to actually take any remedial steps to avert the possible negative outcome of what may happen at Nogokpo. But what did I mention? Senka, if we have our way as the office of the assembly member of the Kwabenya electoral, where we believe is the residential domain of Nanaya Sarfo and Janet Sarfo, if we were to have our own way, we would have summoned these two to our office together with the complainant, Madam Dr. Eso. We understand the issues from both ends, profess our own arbitration solution. If that works, then it averts what may happen at the court, the traditional court at Nogokpo. But under this circumstance, that we have 5 days, it is practically impossible to summon any meaningful or take any meaningful steps to get this done. However, from here, we will, whatever it takes, we will place a call, social media information, which will include this letter, a picture of this letter, to reach them. And we will tell, in addition to that, what we think is supposed to be the step they should take in respect of this. Okay. And if we do that in the open for everybody to know, whatever the outcome or their response to that will be the end of our road. Yeah. If somebody has an issue regarding this, we're free to discuss it. So if I understand, it means you want to get back to the Nogokpo people after you have meeting with your people. Yes, we're going to notify them. And if we notify them, we will do this within the next 24 hours. Through the media. Through the media. We will try to reach them through the media. Now, when we're done, we would have been done, because we wouldn't be able to summon them for any arbitration. And we will not also hold back any process that has been triggered, for which reason a letter has been summoned to us. You understand? So once we are able to get to them through the media, we will leave it there. The rest will be left with them. If they indeed believe that there is need to recourse our action and ensure that we help solve the problem, they will approach us. If they don't, and the date is due, our hands are washed off. And we want to plead with the Nanano Tagwio to agree with us that by the time we are done with sending them social media notifications of our intention and our evidence of receiving this summon, whatever action they take, it is subject to them to answer for it. We would have been done, as we have been so respected and been given this assignment, we would have been done with. Yes, that is what we insist Nananum should agree with us. Unless something else is left out, I think we would have been done with. Okay, I want to ask this question. Can't you call the person that is what has happened? For that matter, you guys need them at your office for them to sit down. If you call them and they respond, that is it. But if you say you are going to pass through social media just to inform them,
It's not everybody that normally tell you that go to. Yeah, it's not. WhatsApp. Media, also social media. Okay. I actually mentioned call. Call. Before I added the call at the social media. It is to ensure that they are able to hear from us, that we have been drawn to, we've been notified about the anonymous summons to them, that we have also received such. That is all we're seeking them to know. And if they have any steps, they will take it. And practically, that's why I insist that we have only 5 clear days, which is practically, unless of course they are within the jurisdiction. If they are not, then it will be very difficult for us to actually wait and avert the 9th July date. Yes. Okay. And you are not near enough for me to see a movie in my yard and come on tinting be our work of yours again bottom. And to say, who Sika are completing projects now, oh, yeah, no. As I saw you be to our bills are highly up everywhere anymore pressure now. And who be here said, who best set your business? I didn't pass to the other bro. Wano. It is only me I do as our kind of sir, but more dear family number, and as I click on the link, not brand name and not set up a profitable online business. As our business way, you know, who be this so fast or mass be this so fast. So you level here, put me down in my man answer okay. The moment this so fast, baby, I will giant, and let the science will see a jump. I've been sharing small business legitimate every said. I finished soon I am out forms and modify little taxes and your benefits every I buy in the world as a business owner. I have a business deal so no a automated and there isn't any selling involved. Yeah, training is your video based and that phone call. I also build the website when you are on pay without idea. It is self baby at the mouth. You can send me to for back to breast and this year when you're daddy. I shall one no ma. Now when you're sick at the completing all projects needed to work at the end and more than click on the link and ask for number and connect with me. Answer Canada when your family brace because if you Canada, I'm your mom, wife, accounting and payroll admin, me a successful digital business owner. Medas. Safa in chance and papa at the board down so padia and one adable roofings and rust resist heat and a fay and fay diesel. Nicola bond material or the board down soon tea or more 25-year guarantee a more rishimu. So pair adable roofings our and cranen and patamua for any chair of Ancoberia. More Kumase and an empatamun so move one inch overseas junction. Adable roofings, Moya Samensia our dime boss wampa. Fred 0248 944 710. SIeep WhatsApp number. Fred Adabo, Nenu Muni Iga.